Bathandzeka-ke ngikhuluma njengemprofethi ngithi akube licala lelibovu kakhulu lokwentwabo sesi ukuthi sesi utawushiya bakubo ashiye insanga yakubo ashiye bosesi netingubo takubo ayawuhlala nendvodza lasayi-engejile alale nayo embhedzeni alale angqunu ahashe lendvodza ngaloboya bentombi bese u-expect athi le totolozi yalendvodza ayisavuki uma ivuka le totolozi yalendvodza bese lo sesi sogijima uyoyibopha uthi lendvodza imrephile nawo umthetho awubuke ukuthi ngubani lobekele trap lo sesi Mose shothi nguye lo trapper lendvodza ungakwenda njani ukuthi ulale embedeni eshidini linye nendvodza ungqunu wendlule uyihashe ngeboya bentombi lendvodza u-expect ukuthi itawenda njani le totolozi ngoba kude longayathi ukuthi itotolozi inelulaka isheshe bese seyiyahabula bese iyavuka seyivukile ke le totolozi usisi nangabe yena atati ukuthi ungumroma akangagani akangahlali nendvodza ngoba lohlala nendvodza nakanjani indvodza vele itawubese seyiyakutotoloza ngoba embeleni emendweni ekuganeni usuke uganela itotolozi nangabe awuyifuni itotolozi wena ungagani nangabe nje ungisister waseRoma hlala nje ungiroma wembathe amaveyili akho ungagani ngoba wagana vele itotolozi nakanjani utayithola